Ebusefo ha attention TV eso nim sensema yetwego e social media so ne montene so ma share bedwem hemfa ana yemfa mbeso mo enu ti ne maji medwa me de nsem na ebeso aso mo to se ko a yakwo wi a yede ko atonso na ene de na ekoso de na ekoso a yenkopie mu ewo agrada asawe de me ne de abrante bi na ba social media so say na agrada ya asole wotna TV hu so no so ko hobi ene analyze kasa yenda yebe kaya sa wa utahwe agrada de yenya nanzen de yo say ofa jai base ni bone koji keyboard na chese ne no ananum to ne enkoye na ne de abrantie aba be bashe evangelist mama part papa eye a wo cheche wa kire say ka me akoye so no kwade so no muso na tra me kwade be instrumentalist oye bi kra na patre crowd be hye hwan ene ensem de abrantie e de bi egu ho ansa na e ba kotie no e de aba na so ansa na no ka wo say University Foundation ana asias na e de jimedi eso mo yenko tie mba ana obusa nkwasi abrabo no think say obi Shadia mami way and nkrofo bopo e betra media so de be Joyce blessing better ti sister pasa think say owie sister no wawade onyame be wawade a onyame ye onipa me se mami wo de obi amfa na ni to fam na onhwe ade na waye wanim si aba betra TV so se ngegeme yi ne ho ngegen jane ho asiesie na onye ne ho sekatu metra camera mu ma wonhwe sound wa bodama Bible no kra say yi abrabote na ifiri ho a ahonie na ka ho nti oba wo betra camera mu ama mansa nyina ahwew na otumi ye ho sekatu se betra mu a na manka do ka kyerem se sekatu ye ne adware a wo mpe enti na wokunu jawa menyini ana ma menyini what you say what sorry wanum frɛ wani asem frɛ wo dia betra camera e frɛ wo yankoba say we ne frɛ natural beauty ana tapi wana ka kyerɛ oba o pia bonten o koni pam di wo ni siesie ho e important menya wo sekatu tantantan e metra public and ka say natural beauty. What kind of natural beauty are you talking about? A man natural beauty kwa nani hunamani e wakumam character oba bia ho efe same metie oba bia ho efe na wo yakasa oba bi wo natural beauty and character now be tra camera mu be boki be dintro na ka chese natural beauty unim natural beauty di we abetra se ngege meyi onu so ne ti uma wo hwe atiase haikra David osene mfura ise di ball aya potwe ena mi amadam fi me penasem papa of alumba ya me penasem say what you say show aya dam ena ya mami sa no nya bibia aya homfi ena ewura mami no mu e de mami ne yankwase adwuma sa no Numbers chapter number 12 Miriam ne Aaron onyankopon ye modifo nti ko man no mu no ye kan ni onyam a musumu obi na so mo ankasa wo ye furu ba ko ade o mo ankasa nua Moses o mani pray no so why say ye difo na nyankopon ye nkasa na de bia oni akwa wenku an kasa why ye ntiase na nyankopon kokopae eno nyankopon kokopae eno makwata bedua Miriam me say hwe susu twenko hwe otim nyankopon ka bibo say enti muyam ansemo sa mo beka bone afamako ho muyam kura ansemo enti o company we atomako so no muyam ansewo bibia mpemo se onyankopon tinini yensae no yenso fidie ma no ye mopomfa no yenhwe nase no esanse mo bia makoma pon ama boni ntino mu di boni amunso mo ka onyonyamfo bi ho asama amunso 2 Peter chapter number 12 no 2 no
asempone okadia onim ho asempone. If only said na Miriam ne Aaron anim so omo kam o se ho asempone asotwe bi beba omo so anka omo nka ba omo nim ti omo ka dia omo nim ho asempone na akofa asotwe na dia brewon. Who said your blessing? And I am comment in the likes and background. And Mumanambra. Sha. So, all said your blessing. O Gina Fio, but ene o Gina puppet, or Senyon Obenya 2 near Baby Amra, Atija. Nice. This year, Suha Maxim. And you'll be an amateur. Yes. Nice. Yes. Sawati ono anim what say mame no ne guilty conscience enya I know hwa wana ka cho say bonidie da fam bonidie na fam o ade a edin wo wiase pae boni ba wo dia ya na ye de wo di wia ya na ye de ba sha say tija jai na waso ye wo di boni na tija na waso ye I say metron for crop no uji wo ba bia nji unya ya ka ba reverse ba reverse enko tie fe de ba ne ba bia nyamra sa situation na maami wo mu no ba bia duru na de ne ba si bia si evil woman and na de wo gina puppet agina ni panim to dries blessing nyom obi a wo so wa dome no wa kana hye awufo no beto nyoma che won and na wo to no nyoma che nipa yami hu mobo what me scam me mami ni kunu sa na nya no na ya tie no timi scam no na ya tie no ni le na mframa mu no awia sia sane segu na chi abetra tv so sa o sia brand carry ase u yi na fio AGradaa aten and wo ma ho kwa ma bone awura wo mu di edi wo ye aduma sa why so ma ho kwan ama bone di wakoma mu dam sa why? But trust me tiro onyankopon se oyi eja afiri mu na se ahyew bone na ado wo mu na esay ade no the same bone na be consume you. Yes, Lord. You said that the Lord coming down. Curse. Hey! I got it. Yes, them say that the Lord put me down. Them say that they break me down, but then you say. Them say that the Lord put me down. You break down, because I'm breakable. If you try to cross my way, I can't just go here. That's your way, you're there right here. But then you will go to top. Hey, go to top, mama. Na otonyum so no say ni wia no de nani bra kogu engineer ne omo bo organ so we a wo fra organ onya oden what ya say obi atrase atro no nyuma hyehyɛ nyum no kama akotue ska studio atro nyum no kama ma nyum na hiti awie no watimi bua papa be gina puppet say o say nyum no because what do nyum no say wo phone ntie hwɛ sɛ de wasi fa so to nyum no nyakopon abusiafo ne ha anamdemo ebesi ma cross daneda o hwɛ attention TV.